Михајло Радојковиќ, десниот бек на Бешикташ, по победата над Голден Арс вчера, денеска загубивте од Олимпијакос, но бевте ослабени. Da, danas se desilo da je par igrača imalo problema i dosta smo oslabljeni došli na utakmicu, ali to nas nije poremetilo da odigramo utakmicu. Borili smo se jedan za drugoga, takav je dogovor bio u slačionici, pokazali smo da možemo bez svakoga. Čestitam momcima stvarno na vrhunskoj borbi. Detalji su odlučivali, par tehničkih grešaka i te neke stvari, ali to je sve normalno. Tako da nemam šta drugo da kažem, samo čestitke mojim momcima i to je to. Финалето е недостижно, Олимпијакос оди таму, Бешикташ ќе има директен дуел со Охрид за второто место во групата, што носи пак разигрување за трето место на овој турнир. Колку го познавате Охрид и што да очекуваме на овој надпревар? Dobro, juče smo gledali Ohrid protiv Olimpijakosa, malo ih je trener analizirao, otprilike znamo dosta stvari, ja dosta igrača poznajem. Nema šta, mi ćemo igrati naše kao danas, agresivno, brzo i to je to. Nadamo se, verujem u pobedu i posle borba za treće mesto. Беше дел од оној проект на Бешикташ во Лигата на шампионите пред 5 сезони, што те натера пак да се вратиш во Турција? Isti projekat. Nadamo se da će ove sezone igramo EHF Kup, nadamo se da, to jest, potrudit ćemo se, malo je glupo da to kažem, ali daćemo sve od sebe da budemo šampioni u Turskoj, da posle toga možemo igrati, dobiti bodove za Ligu Evrope, pa onda nakon toga za Ligu šampiona i da ostanemo tamo gde ovaj klub i pripada. Hvala vama.